Ko kaže da ti prijatelj ne radi, a? Evo, posle 6 sati treninga, završi sam prvu etapu, sad se izvežemo pa idemo u fazu broj 2. Deca i njeni najveći kvikovi. Pa ima veoma razgibanih. Ima. Dok oni vrijedno plešu ili plešu. Jest. Koljeno. Može, trpi. Ajde, polako. Kamera. 2, 3. Izmoreni, izmrcvareni učenici. Čim smo izašli iz aviona, prvo sam se šalio, uzeo balu, nije uzeo balu. Imamo termin takozvani deranje uz obalu. Razumiješ ti ovoga što govorim? Sve?
8月的厦门，激情似火，武术好手相提厦门。经过了半年多的精心准备，2013年。
Dakle, kako si zadovoljan svojim tai chijem? Jako je možda mogu malo i bolje. Neki se pokažnica, bez neke veće bitne greške. Tai chijem i koju si ocjenu dobila? Koja je ocjena? Reći ćeš nam, Vaska, kako si uradila svoj tai chi? Poštovanje. Poštovani gledalci, evo mi fino se ponašamo ovdje, baš onako primjer za ovu mladu djecu.